Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni pagayam ti nga Shelly iti mga napuluan iti arak. Una na to'y, Dear Manong Nemi, adan talo nga bulan ngagtrabaho ak Manong Nemi kalpasan nga nagredwarak iti college. And then dagos akmet Manong Nemi nga nakastrek iti trabaho. Idi agbalawak. Saan akmeten nga madatngan Manong? Anat na pasamak. Ada ka din na pasamak kada kami idi. Idi boyfriend ko nga ni Edmond. Nagdanagak. Nangalak adagos Manong Nemi mata nga ti pregnancy test. Ket positive nga talaga Manong. Tinawagan ang dagos ni Edmond nga boyfriend ko Manong Nemi. Impakaamok yan ko na. Edmond, ada ka di dagas, ada ka di napasamak ka data? Kada di rabii nga panakabartek ko. Apay, ano yung problema? Masikugat. Awan, di mo yung bagangan na napasama ka data. Saan nagkaya man nga, Bridget? Ginundaway mo ti panakabartek ko. Ginundaway mo ti panang pilit mo kanyak nga iminom iti harak. Binartek na kalpasan na inat nirabit mo kanyak. Imagamidi nga, napasama ka data. Naman pa'y, may mesa kwarto tinagindaan ta. Sally, sumungbat ka. Baliwan na to nga pagsalitaan ti amin ng kabata. Adobrak. Ito na nagsarag tayo ito na after office hours, please. No, sige, tapos na pagsalitaan na rin ito problema. Sige, ngarkan Bye. Manong Nemi aglulukan na nagsubli ititugaw ko. Saan kung may concentrate pa Manong Nemi? Di ba nagtrabaho? Nakatuto ko aklatan di screen ti laptop ko. Ngayon madayo, nakatayaban ti panunot ko. Diyos ko, kunak malano naghastak. Kunak malano, maitarayak ti kinadaksang gasat ko. Manong Nemi, nagapuak iti bahay hampunan. Iti adan puot ko, bahay hampunan ti ayan kon. May saak kadagiti ulila nga naipan iti bahay hampunan. Di pagpintasan na Manong Nemi, nagbalinak na singpet. Nalaing nagaget iti oneg ti bahay hampunan. Tayo degraduarak iti elementary Manong siyak ti first honor. Iti graduarak iti high school Manong Nemi siyak ti cum laude. Numan pa'y awan tinangampun kanyak, iti ubingak pa'y sa nga balik ko nak. Tadamat pagbasaan iti aging ati high school iti bahay ampunan.
Kaditi iruar kon manong nemi iti bayampunan nagasatak tana ipasak ti scholarship iti may sa ng universidad. Dito ya ka nagbasa. Dito kami nga nagamamo kini Edmond manong. Idada kami ni fourth year college. Inakulon kon ti panagayat. Kini graduar kami manong nemi na pagkasatarak nga siyak. May sa kadagiti magna cum laude. When? Magna cum laude. Nga nidadaga po na manong nemi no apay nga dagusak nga nakastrek iti trabaho. Kani di pa nagturpos mi manong nemi. When? Napanak nagpaala kas panagyaman ko iti bayampunan ti makadakas manong ada na idasar nga arak. Ket kinaduanak siyempre nagpukuyugak kini Edmond ta boyfriend ko idin. Ada na idasar nga arak. Ada yung kakayat ko tuminom ta arak nga rod. Ngem ko na kanyak ti boyfriend ko. Kita ang taglawla mo. Si kalang saan nga nakaigam ti baso. Samot di kiti mamadringay. Uri suda. Huminom damit ti red wine. They are happy. Maragsakan da. Gabata nakapataod da. Itikaskan ka nga naggapo dito bayampunan. Nga sika. Iti pakadaydayawan da. So gapo na nga ron nga, may nagpaala dito eh. Di ba? Bayampunan. Iti pa naggraduar mo, nga biging nga magna cum laude. Uminom ka. Diyan kayat. Aman. Kaspasat ti selebrasyon. Sige, pagustuhan ka. Ngem, apagtilmon laing. Apagtilmon laing. Nga orek lang naguyak manong. Himidi agangay. Siyak matentilis mismo na parin tumaog manong. Gabo siguro, iti pa nakabartek kon. Inumak bidlat nga inom. Madlaw da manong nemi nga talaga nakaragsak data na ragsakak. Ay saan ko na pupuutan no anya si marunong nga napasamak. Ini makapuutak manong nemi. Adda kami iti uneg ti maysa nga kwarto iti maysa nga hotel kini Edmond. Nagpreapa nga dakos. Dinamag ko kini Edmond no anya tinaramid na kanyak. Awan ko na. May talaya nag-check-in. Nga bata, aw mati amo ka maging tuludakin ka. Nga bata na partek ka ko na. Tinuntutuntun ko manong nemi no awan, tinapasamak ka na kami, takslaw mati marikna ka na sakit. Di kat pinatik iso na manong, nga awan tinapasamak. Nga may sakpe lang ang virgin. Nga mita, nagbalawak, ti kinabisik nga trabaho, tinakastrek ka kadagos ti trabaho. Dakmatan matatngan. Kat napanik nagkakamasikuka, talon nga bulan. Diyos ka. Daksangasat at kadimadlang at tultuloy. Nagasatak naman pabaysaak, nga ulila nga nagtaod naggapo iti ampunan. Ngam nagasatak kunak, nagsipod, nagduwara kiti kolehiyo ang isang magna cum laude. Nga nakastrek nga dagos iti pagtrabahuak nga nadabukod kun nga kasera apartment. Iti pa nagkita min manunemi kini Edmond. Samo ka kunahin nga awan na pasama ka na ta. Okay. Siyempre, saan ka kuman nagsikog nga awan na pasama ka na ta. Well, masapol nga sibugan ta. Agsibog ta. Saan nga dati kahit ko mangigan ken ka Edmond. Di pa nangikalay sam ka niya. Tiyak kayat. Nga may ramaraman ti anak ko. Ngagbaling at agsangkasat. Tiyak kayat taga nakabalasang. Tiyak kayat. Takayat mo ka din tagasawang. Urasan ko pa kayat, kapilitan. Dara pa lang deta. Paragreg mo. Tinumpanak. Tiyak spektaring nga mangig ko king kareta.
Hagkakadigang buteng kinamo Diyos. Nimang panunot iti daytang himbagam ket saan ko kayat. Nang runano aramidek. Wala nga niman niya. Saan pa nga nakasagana? Saan kapilit yan sa mo kayat? Kahit nangasawan nga talagang sanak ni patpateg. Talagang sanak ni patpateg. Pamanik-nek ti pananggun daway mo't panakabartek ko. Sakit sa mong imbaga nga dagayam na pasamak ka nata. Timakdera kon manong. Pamanam. Panawanggan. Sangkon nga ulitan pa'y nga ibaga nga ikasarnak. Taitapay kita mok nga saan nga napud mo tapanagayat mo. Sanak nga iitin. Tilayang kinababahik ti kinalag kagumam. Seli, at kami narapahap ti mga sawa ti kasking ka. Nga nagapo ti ampunan, saan mong ulitin pa'y ditakan. No amukla ko manong naimi nga saan nga nagbaling nga napudno kanya ni Edmond. No amukla ko nga gapoy ti arak kat nadaan na kini problema. Nasanak la ko maidin nga si Mim-Sim-Sim. Ta siyempre, saan ko mamit nga maipapilit ni Edmond no talaga nga jak kayat. Jablo nga arak. Amok lang rudin nga arak kat madi. No apay nga nasulisuga. No apay nga idi maramanak nga masimsiman kat alak matin nga ala. Uno da ito'y kadi nga talaga tinaikari. Nagbali na kadagsanggasat ta ulila ak nagbiagak idi ampunan. Kadagtultuloy ka dito kinadagsanggasat ko naman pa nakapagturpusa ka na dan na pintas na trabaho. Diyos ko, no da ito mantimpa yung kagasat ko. Awatek, gaputa. Gaputa na hakim yo, no anya, di kini mapaspasama kinipiyat ko. Nagsikugak nga rod nga balasang manunemi, ket saan ko nga inulbud, saan ko nga impain, kada kiti katrabahuak, noan niya ti kasasad ko. 87 months manunemi ti sikug ko naglibak. Kabaylak met manunemi ti mangala ti kadkadua, ta siyempre, into na may pasngay kon ti anak ko. Kasapulan nga dagbati nga mga iwan kang kuhana, tapos may tuloy ko trabaho. Kasi na po Diyos, manunemi normal, ngay nakimpas ngay ti anak ko. Ngay suda ito'y manunemi ni Hazel. May isa nga anghel, may isa nga prinsesa. Makaay-ayo manong. Kinapod na, hindi madlawan ti tiyan ko, inunugyakon iti nagpicture. Nangalak iti puto album manunemi. Manipod 4 months, 5 months, aging gana nga impasngay ko, ti anak ko, aging gana ita, ta ay wanak, digdigusek, suksokotak, ililililik, adamang pitpicture kada kami, adamang pitpicture, ket ikabil ko ti album. Manipod sikog, aging gana ipasngay, aging ka nga, ay wanak. Ninanaminda manunemi bakit abalasang nada knowledge na may panggap ti panagaywan ti ubing iti inalak kakadkaduhak. Kadagtalekak kang kuhana. Itun ka nga mabunyagan ti anak mo ni Hazel. Ha, Sally anak. Iranak to ka na iti kuhan? Nana? Panag first birthday na. Alawen, kitawang pagdanagam. Kaay-ayok tagaywan iti ubing. Kada italang kamukanyak ni Hazel, kabayatan nga, agtrab-trabaho ka. Ngayon masaludsod ko man, Sally. Nana, saan mo ka din nga padasin man na kontaken ti ama ni Hazel? Taparbareng no, ikasar na kamat lang? Saanin, Nana? Awanin ti pa nagtalik ko kinkwana. Awanin ti pa nagayit ko kinkwana.
Kasano no dublian na kamanin nga Armen. Ibagpagapo na kini Hazel. Tanay Hazel yung dumakkel sa pulen ng ti amana. Awan to pulos iti ilibak ko kenkwana ni Hazel. Kas iti raramidek na naminda nga dandani inal daw nga da picture nga ikabil ko ti album. Tamadin po drug-drugin na aging ka intuno at danakem ti anak ko. Mabuyan nanto. Digiti saan na nga napuutan. Alawen, puto album ko mga arti title na asa nga arak. Hinanawit. Isot na ikabil ko ni. Induloy ko nga ron tinagtrabaho kalbasan nga dantalo nga bulan ti anak ko manong. Inspirado nga ang trabaho agsipod ta at dan anak ko. Ure no nag-anak abalasang. Wen, sang ko ibain. Nagagarak tuman nga magagaranak nga agawid at napambar kong masapang agawid kabut na mag-iliwak ni Hazel. Mailiwak iti anak ko. No adaak siya ti mga sikaso iti anak ko. Ket ni mat nanaminda, hindi agistimar nga agluto, kenda dumapay nga trabaho ti unek ti balay. Anong kakaidak ti anak ko. When nabardas nga naglabas ti panawen first birthday na manong nemi sumeten ti panagbunyag ni Hazel. Inayaba ka ni Mitaran dagiti adda iti ampunan nga nagkapwa. Ket siyempre ko nada. Kahit mo ka ding artek tultuloy nga single parent o single mommy. Sangkon nga kayat pa itagayat, mother. Gabuta, awanan ti panagtalik mo iti lalaki. Gabuta, awanan ti pakarikda kiti ayat kadakwada. Taado na kitagararim kanya. Sa pulan to ni Hazel ti amana. No kidadan to ti pudnong amana, na siya to na. No bigbigan to ni Edmond ti anak mi. Agyaman ako na kenkwana. Ngam saan nga agsubli ti dati pa nakayat ko, kenkwana. Talamin pinsanin nga awan ti panagtalik ko, iti kas kenkwana. Ket pudno manong nemi, iti adanakam ti anak ko salsalutsudan ng ti amin. Ket saan kumat nga libak kenkwana ti amin ti kinapudno manong. Uyuyungan da isuna idagbasan manunemi nga isuna ket bastarda. Uyuyungan da isuna manunemi nga isuna ket bastarda nagapupay ti ampunan ti inana. Nagbalin manunemi na pakumbaba ti anak ko babayan ti nang panagbagbag kenkwana. Ti anak ko ti biyak ko. Ti anak ko ti ragsak ko. Ti anak ko manunemi ti rason no apay nga kayat ko tagbihag dito'y lubong. Takayat ko nga ikan tinaranyag ang masakbayan na. Imalakan niyak ti anak ko manon naming nga nalaing. Ado dagi talento na. Ngano kasta nga recognition day ti eskwela da margragsakan agsubli-subli ti stage. Uno agtalinay ti stage. Iti kaado dagi ti maawat ng award. Iti graduar ni Hazel manong name iti elementarya ket isu iti nag-first honor. Iti kadanan iti high school manong name nagpakada ni Nana Minda. Bakit akon? So nga mga alakalat sa balin, Sally. Kapalan nyo palang nana, kung ganita. Imbilang kayo nga ina. Imbilang na kayo ni Hazel ng lula. At nanti kundawin nga asang kong maramit ti obligasyon ko. Maawatan kayo. Alawan mga lakti sa bali, nga dadda nga makasikaso, nga magbati kayo ditoy. Yan tangin ko na nga umatin ka balayo, o umatin pamilyayo. No pamalaw kayo dito na napapanan nyo. Kit sumalop, sumapulak ti sa bali nga trabaho, kunak kumaangin, sino pangorti mayat kanya, kit bakit ako. Isungag talinay kayo dito nana. Ha? Imbilang kayo nga ina. Imbilang na kayo ni Jesus nga lula. Kapot na talagang adan na kiti maliwayan yo, mga lakaw na ti kadwayo. Kadwa tayo. Taisot na kamo. Tapno ad-ado tayo. Ni Inday, manong nemi ti si Maruno inalak.
naganak mo't abalasang kas kanyak manong. Kat suportaran na di anak na. At dapende kiti kundaway manong nemi ngayon bagag kang kuha ng alanan dito balay di anak na. Tapno at adu kami pa. Tapno sa kastakit saan nga marigatan di anti na nga mga iwan iti anak na. Dahil tangaron. Dudwa kam idi nanayonan kam ti maysa ni nanaminda sa ni Inday kanday anak ni Inday. Imadu kami nga naragsak. Ore man na po na nga sigil parent nak manong nemi kat awan asawak. Imadu kami nga sangka pamilya. Di makadakas manong. Di makadakas kunak. Nagtuloy tinak panakarik na iti kinadagsanggasat. Nagsanggasat ak taulila ak nga nagbiya kadim makkel iti bayang punan. Ngimdimteng nga nagasatak ta nagbalinak analaing inted ti Apo Diyos ti talentok nagsumakumlaw day ak ka nagraduaro. Kanadanak adagos ti trabaho. Ngayon mo nang ruki ti kinadagsanggasat kumanay ni di aganakak kabalasang. Sa tibunga ti kinadagsanggasat ko ni Hazel. Ngayon bilang ko ang prinsesa kanang healthy biyag ko. Manong nemi, madmadlaw ko idi nga da. Adda kiti kundaway manong nemi nga makita. Nga addag lama iti takyag na iti saka na. No saludsutek manong nemi no anat mapaspasamak ken kuana. Na itiklib ka no. Ada ka no nang dalapos ken kuana. Ngimidi na makakita akong tikas tampas pasamak manong nemi titangid na pinadoktor ko nga dagos. Nabayok na laboratorio. Kanini tayo bagahan ti doktor manong nemi ti kinaput no. Saan ka makmaklahat, misis? Sana ka misis, doktor? Sorry. Saan ka kumamang bibigla? Leukemia anak mo. Bone cancer. Yeah. Bone cancer. Diyos ko. Saan, doktor, ibabawi ito yung bagayo? Ibabawi, doktor. Saan ko mapulog nga bal nga mabawi? Sigun ti findings. Apay nga saan yung adagos nga ipakita. Ini doktor. Awa matmarikrik na. Dagitilang sintuma. Iti nadlaw ko. Kit nabitmat pa nga nakita tigita nga sintuma. Dada ko mga minti pagsayatan na no binulan nga pa-check up kayo. Uri awan ti marikrik dayo. At ako mat binulan no every quarter nga nagpa-check up kayo. Amo yung minti sakit. Ada digiti sakit nga awan pakat kadlawan tayo. Adan man na sintuman ngem naladawan ti amin. Doktor. Amo yung kalinuan niya ti pagkasalita. Saan ko mo? Gabuta, di mo mat-istorya. Apay akastoy. Hindi ka ado, di kiti tataw nga nasken ko mga agsakit, iti grabe. Apay nga ti anak ko. Apay nga ti kakaiso ng anak ko nga rason, tapno kayat ko dagbiyak diti lubong. Isu ti biyag ko, isu ti ragsak ko, isu ti amin ko nga apay. Dumawat tayo ti, agitaw tayo ti milagro ti Diyos. Milagro manipot kinapot Diyos. Dadalangin ti makaisalakan kang kuhan. Hindi maamuan ti anak ko nga ni Hazel, manong naming, ti sakit na. Ti bakas dawak. Kaslasaan nga nakigtot. Umis-isem ti anak ko. Mami, anak,
At kaslalaragsak ka nga nakaampo, ti kasasad mo. Ang nakarutin naman namayin yung aramidak. Saan ko nakuma? Saan nga pudno ko nakuma? Ngam amin nga ibagam mami kat patsyek. Amin nga ibagam kat pudno. Saan ka pulos nga gululbud kanyak, mami? Kada taonay ti bakaragsakan. Tanadaan na kiti nakaskan ka. Nililikudan ti amin. Mami, jak kayat nagsakit ka, ha? Mami, kahit ko ngagbalin ka ni tipker. Mami, jak kayat nga sangitam tipupunay. Ipapusay ko. Di mo kahit nagsakit ak. Nga maapay umisisim ka nga ganarubos di kitiluam. Umisisim ak. Jak kayat nagsangit, mami. Jak kayat nagsangit. Di mo kayat nagsangit. Kaya maganarubos di kitiluam, anak. Kaya si ka, mami. Maganarubos man di kitiluam. Ngam jak kayat, mami, nga mangigkot sa imbek mo. Kaya't ko umisam ka. Kaya't ko makita tiragsak mo, mami. Kaya't ko nga ipakita kayang katiragsak ko. Jak kayat, nga da picture ko kung may kabol iti photo album nga naliday. Iso ka, umisim ka, mami. Umisim ka. Anak, agitaw dati panakabalin ni Apo Diyos. Mga ramit ti milagro tap na makalasat ka. Uwain, mami, natataramidan na. Ngam saan ta kumanto ang babalawan ni Apo Diyos. No saan naman napatganti kidaw ta. Kaputa. Haniyaman na pagayatan ti Diyos. Kahit bukod na nga desisyon, mami. Ngawang pulos ti mang supring. Noan niya tinaikari. Noan niya tinituding. Rumbay ngawatin tayo si puso. Mami. Nga bale. Tamanipod at danakam ko. Imparik nam nga impay mo. Ti kinadungukin kinasyat ti may nga ina. Nakasaysayaat ka, mami. Nakasaysayaat ka, unay. Nagtali ni Ed ti anak ko manong Amy dito yung apartment. Nga adda da Inday, ni Nana Minda, ti anak ni Inday, nga mangkadkadwa keng kuana. Kapilitan na sobray kag tubisin. Kat makita manong Amy di kini ko pisinaak, noan niya ti sagsagabae. Kat siyempre, ay-ayan da. Ngam no kasalita da, please. Di yung pakita ko iti panangay-ayay yung kanya. Kaya't ko naragsakak lata. Tada ita ti kayat ti anak ko. Sa bagay, gusto ko na. Data una ipagbilibagang mikan ka, Sally. You're strong. Natibkar ka, nga umawat dagiti panupok. Nga mamom. Ada plano ni Apo Diyos para kang ka. When? Datawa na yun, tibatsyek. Iswag bali na ka natpikir. Kano awan pulos, ti oray sang kabasit laing nga panang babalaw ko kini Apo Diyos. Awan ti karbangak amang babalaw kang kuana. No di kat, agtultuloy tinak panagyaman kang kuana. Aging gamanong naming nga dimtengen tinituding tapno mamimpinsanen nga ginana ti anak ko. Nakalbasan manon nami ti limang aldaw sipod na duktalan ti kasasad na.
nangrugin nga narigrig tibuok na. Kalbo ni Suna. Kinapudno naman nun na imigat nagpakalbuak man. Saan ko maidi akayat ti anak ko manong. Ngayon naramit ko na ita. Tapang panangipakita manong na imi ngagpadpada kami ngagbaling nga natibker ngas manghawat ti kinapudno. Ngayon no kasta mapanak obisina ada malagi natang ko nga wig. Ngayon dakon dito balay nga mangkita ti anak ko akalbo. Ikadagtiwig ko tapno kalbo ka mga doa. Agpicture kami sa may panital po. Dimtengan ti amin man. Umis-isa man nga pagpakada ti anak ko. Mami, anak, inakon, mami tak kaya't nagsangit ka? Sige, ikarikata ka na. Awan ti makitam nga luwang nga garupos tak kadagiti luwak, kadagiti mata. Kasta ko mama termidem. Buwan mami. Kas may kitam, I'm happy. Nalagsagak. Nagsagak. I'm happy. Gabutan na banug ako, mami. Nabanug ako. Kahit konti na. Nagyamanak onay-onay ken ka, tanadaan ak itinakas ken ka. Thank you. Inarakop ko ti anak ko manunimig at nariknak, tinaudi nga irut ti arakop na aging nga inot nga limukay kat nagsalongay-ngay. Awanen ni Hazel. Kat gaputa sana kung nga makita, tanatayan ti anak ko, pinalubusa kong tinignak. Tinangar-arakop kang kuha na nga nagsangsangit. Abay agastoy na nagbalin gagasat ko. Abay agastoy na nagbalin gagasat ko. Ngayon saan kong ibabalaw kang ka, Lord? Saan ka nga babalawan? Agas ko na ti anak ko. Nga awan tinasken nga mapabasol ito na ito na masamak ka na kami. Ado nga luwati nagarubos kanya. Ta siyempre saan na kun nga makita ti anak ko nga mga iparparit nga agsangitan. Kastamad kanina naminda ni indahay kan ti anak na. Kana amin-amin man unemi. Dagiti kakaklasyan na, dagiti mangisusuro. Dagiti karubami. Amin. Kat talaga nga. Pinalubusan dati ato nga luwa. Nang rona, manunemi, ididimtengan, ti kaaldawan, ti ba nakaitulinan, ti barangay ni Hazel. Pinalubusak pa na minsan manunemi digiti luwa. Iti na itang agundaway manong. Nagawid kam kuman man ipolitikam po santo. Iti tada, umasadik. Ni Edmond. Edmond, I'm sorry. Ito lang ang nadamag ko. Nadistunok namin sa Mindanao. Matinti komunikasyon ta. Jack kasapulan ti explanation mo. Kinapudno na, Jack pulos dinamnama. Awan pulos tinamnamak no, agpakita ka. Tanya ti rason tapno agpakita ka. Umay ka makipagladingit. Diba, hindi pa ilaing at dati tiyan ko ni Hazel kayat mo nga marikrik. Awan tinagbaling anak mo kanya kat mo. Kanawan tinasken nga pagkastarak ti oras ken ka.
Nagbalin anatib ker kas ikalikagom ti anak kumano. Iso ano kas nga agtrabaho ak. Mas daaw ano nemi di kiti katrabaho ak. Kasla saan ka nagminatay? Habay, kasla asan ka napukawan iti patpateg? Nagbalin ka natib ker taday tat kayat ti anak ko. Very good. Nakamabang ka nga dagos. Wen nga rod. Sige. Ay, ikaw, mamano tikas kang kahis, ay selling. Hindi, tayo tuloy, manong nemi, di kita lalaki, iti nag-propose kanya. Dito yung opisina, kahit nung asta, nga rumuwarak to opisina, at amang sabat kanya, mga amis kanya. Kahit gamot, awanin ti anak kong sang petak, manong nemi, pinalubusak tiriknak, nga sumurot, kari kita lalaki, nga mga offer iti date. Aging ka nagpitikmanin ti pusok manong. Nga kasta ti gunada. Ada plano ni Apo Diyos. Saan nga na ikari na Edmond kanyak. Ken saan mat nga na ikari nga agpaot ni Hazel dito lubong. Inaklon ko ti panagayat ni Ruel manong name it talagang ipatpateg ko ken patcheck nga ipatpateg na. Nagsubli ti dating ragsak ko. Nangarunan lang arudan manong name di jaya na ti kalaysan. Kayat kumenten man ang name saan nagbaymaysak. Tadi awanan ni Hazel nagbaymaysak manin. Tapno nagkastakit saan nagbaymaysak. Inawat ko dahi nga jaya. Nagkalaysa kami kini Ruel mano. Nadaan kam nga dagos, tikabukbukodan nga balay. Kaya naadaan kam nga dagos man ang name ti anak. Idi, takalpasan ti 3 nga bulan, sipod nagkalaysa kami. At dan kasukat ni Hazel manong. Tadi ba sa ngay ko, babae, Hazel nga dagos manen manong na hindi bagakanagan na. Nasla kayong ingas at talaga ni Hazel. Talagang man nakabalinunin na po Diyos. Hani, taapay. Tila nga ita, dati anak takit kasto tila nga idin ni Hazel. Talaga. Naikarepe mo sa iti Hazel 1. Tapno ada kasukat nang isagot maglang ni Apo Diyos kadata. Di ba? Ni Hazel idikit bastarda. Ita, ti Hazel, nga insagot man ni Apo Diyos kadata kit saan nga bastarda. Di ba? Amin naman paspasamak talaga nga plano ni Apo Diyos. So nanyaman di kiti panubok, saan tayo nga babalawin, timang magted kadata nga panubok. Taamo na nga saan tayo nga sumuko saan tayo nga saan natin ikan ka rin panubok nga saan tayo kapailan. Kayat ko, hani, mapasaron nga dagos ni Hazel. Inam nga bulan ka, no? No cesarian. Ngayon saan ka matsasarian? Iso nga makabulan lang. Makabulan, 3 bulan. 3 nga bulan nga agpaiso nga inuray mi manong. Sakang manin nagkanaig iti asawa. Ket talaga, napasarunuan. Tadua nga tawon ni Hazel, idi pasangay ko ni Ruel, amo ni Arneldo at nagan na. Ruel Jr. Nadaan kampay ti maysa, nga babae nga anak man. Gusto nan ti 3 anak. Naragsakan ti pamilya, uri 3 anak. Ket nagbalagit ako man nemi. Nadaan kami, ti katulong, 2, agtagibalay, ken mga iwan kadagitan na. Manong iti panagkunak, ken awanin di dumteng pa nga panubok, unod, alawig, itibiyag kong itibiyag mi. Tanal pasak amin digitan, sangkari, manipod pa nakaipas ngay ko, ulila nga naipaniti ampunan. Aging gadimteng, ti lalaki, ti biyag ko, nga isod adad nga nagbaling nga nagsanggasat. May isang Hazel nga nagsanggasat, tabastarda, kat saan nga nagpahod iti lubong. Ngayon nasukatan matlain. Nasukatan ti 3, kat nasukatan ni Edmond, iti napudno nga lalaki, nga ni Ruel, nga nagbaling nga asawa, kan ama, digitan nako.
Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, kanagyaman naglaunay ti anos mo, anong urnos, kalpasan ngayon, nakinsan kang kati detalye na. Kahit sabi ko mga, tadamat na ibatik nga adal, liw-liw akin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patag nga dibngeg, kan nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Toy nga ro dagyaman nga paghayam mo, Shelly. Thank you king ka, Shelly. Thank you mat kadagiti nagbuya. Salamat po kada kayo. Aya, nadlaw yu siguro nga in paring Pasko nga dagos no painalado te nga nagprograma. Gabota dagur-ure kanyak dita baba. Aya, para itinapatig unay ng papanan. Thank you. Kadagiti nagbuya. Thank you kada kay amin. May nagananda kay manunsaan. Upset. Basta nagbuya kayo. Salamat kada kayo. Pag nga sa mga bakit na po.